Marataro metsotso morago reno ya lesome le bongwe sekutlana ke sone seno sa ga Dr. November a tsamafela le Osli mo letsatsing la gompieno ba tsa fela kwa Victorious Faith Ministries. Ke kopa hlomphe bitso la ka le leng. Transform. Yes. Yes. Okay. Yes. I said that, okay, doc. Peter Puso Poscaranyata Lukisape. Poscaranyata. Shadosan. You call a happy introduce and close work. Poscaranyata introduce a hand official. Doctor Transform. Yes. November. Aye. Okay, back and we bank. Let's go no shop. I mean, like shop for, but I don't want to complain. Malik, you can't. Kishapu, man. Last one of my billion and bigger to pick your Naban Navanta Batla, Renter Batlan and Anta, Shokan and Na. To pick your foot by the time tomorrow. And I can a man. Yo, Yo, not foot my Mamma ki life here TikTok unyaka. TikTok akaki Dr. November kapa Pastor November ki life uyona. Beki ba life happy hu Facebook yaka Facebook akaki Dr. November kapa Pastor November. Yeah. Ho sanire na le tshebeletso. Amen that tomorrow. Ka ka phumulo. Yeah. Entrance in ya bobedi. Yeah, agree phumulo ina le di entrance tse kae tse pedi kapa tse tharo tse tharo that feta ya pele mo mamedi ha ikare o hlasa itilena la bo face 7 ka ro ya dinaweng o feta ya pele ya bobedi o tla bo se bona tente ya rona e golo e mono o sane re a qala ka 5 o'clock. Yes, 5 o'clock re a qala ka phumulo batho batle. Amen. Ke robetse hal ke robetse ke thabile ka tswantse ke thabile. Amen. O pela no go jetsa hore ne ke bile ke wele nyama Vitse ai department ntse itseng o le down ke le down but what's wa maobane ha ke qeta mamela okay ke hlalose ka manta rena le show nna le ena seleke ya 7 o'clock ya manyalo le relationship e qala ka 7 o'clock go fihlela ka bo 10 ibile re tswa ka bo 12 mara no se re lwanela hore re tswe e ka 10 jona ka ba re bile late ka hour ga ke re ditse re tswa ka 10 yeah then re ke show ya manyalo le relationship tsatsing lena ka 7 o'clock ke tla be ke ruta batho ka giving bohlokwa ba mmehelo le hore hey ka 7 o'clock ke ruta ka yo TikTok onyaka dintho tsena di etsa la TikTok le Facebook ke ruta ka giving wa bona today ke Tuesday ka 7 o'clock tla be ke ruta and ha bohloko because nna ke sebeletswe ke yona gore mo mamedi ha ka ba itento sebeletseng ke yona ene ke yona tshintshileng bophelo ba ka. And then ka la boraro ke na le show ya ne ya ka letebo ya manyalo le di relationship e re etsang ka 7 o'clock I mean ka 9 o'clock bosiu fela ka 10 ke manyalo le di relationship. Then ka la bone ke rapella batho ke healing and deliverance mo ke rapellang batho le ona mono na ntse ntse mdima di etsa tse tla be di ntshosa gore wa opola beke e fitileng ka ne re di bala mo di comment tsa batho ba bana le ba tswa di doctoring motho ana le spy a tswa wetsa operation then be ke mo rapela TikTok ke rapela batho TikTok and then motho ba fola a tswa wetsa operation ya December ka penilo November but ke mo rapela a ba fola immediately so ye mi etsa la ka la bone ke ka 7 o'clock a pe TikTok le Facebook then be ke ba le show ya la bohlano so ununa na kore kutla ke wile mamedi man kutla spiritually ke down emotionally kai what's mom because what's about go jetsa wena my last born hona le dintho tso ka ipotsang tsona hore mar why ntwena e etsala so why and then like kinya effort ntwenye but how you trying to feed the results so di hlokang go latela di effort tsa hao e be o fa di results opposite total
opposite a ke tsebela itse bantho gore go fe di results opposite so ne ke le boemong bong but maobane a qeta mamela di testimony tsa batho bana ba testify motho a re nna ka morao re ke mamele dithuto tsa go ke kenyalo sure ile a gale ke batla lenyalo ke sa nyalo ka baka la gore ne ke le mmepo a nko tlela a se ke ntho mo bana ba tla yentse gore I was shocked mo mamedi motho a bua re nna ka morao re ke mamele dithuto tsa go ntate moruti November tseo di rutang ka di Monday le seleke a re kile ka change no ha ke bolwana na tsena ke nyetse e monga re ntate moruti nna ne ke lwana le monnaka a re since ke mamela dithuto tsao ke tshintshile a re monnaka o ntshitse mosebetsing monnaka o nqaletse business a re monnaka na sa batlo le dula le nna ka tlong a re next nna dula a ile majiteng a le strato a re bat ka morao re ke change ke mamela dithuto tsao a re monnaka o thabela dula ka tlong monnaka o ntshitse mosebetsing monnaka o nreketse koloi monnaka o nqaletse business yaka a re no ho monnate lenyalong la ka ka tsela e tsosa gore mo mamedi le yani a neng a re le o reng le ha reng o itseng tate moruti ka morao re ke mamele di teachings tsa hao ka di apply ka ba le boikokobetso a re no tjenana monnaka o qeta ho kopa address ya hae motho a ka qeta ho kopa address ya hae a go o isa le ngwana like mobane it was inely emotional o tla batho re ba thusa etse jalo ena o se a reng o reketse koloi tate moruti o itse o bile relationshiping le boyfriend hae for 5 years ba kena lenyalong for 3 years that means bana le 8 years ba phela together a re mare ntate moruti out of 8 years ke gona ke enjoyang lenyalo la ka no after ke mamele di teachings tsa hao for all these years nentse ke sa enjoy because now ne ke tlabe ke lwana le molekane wa ka ke molwantsha ne re tlabe re ba le argument molekane wa ka na sa gone dula le nna ka tlu re share dintho re tsa a re no tjena nang tate moruti after 8 years ka Valentine's ka ke thola present a re soka ke di thola a re soka ke di thola ntho tseo what's ma go jetse nnete wena last one na yong if nga o blela nnete hore yengwe ya dintho tsene di nshapile emotionally and spiritually what's ba ke the way batho ba sokolang ho tla ho nna uncle ai wena ka makala gore you will be surprised gore the way batho ba sokolang ho tla ho nna but when maobane ntho e nkentseng gore ke be relieved ke ho mamela impact eo ke etsa maphelong a batho yes ntate moruti when I pray for people ka labone ke rapella batho modimo mamedi batho ba lokoloa ka tsela e shokang gore mamedi gore nna qala bana ntho gore o rapelle motho a reng ke hopola ka tsatsi le ke rapella mosadi a tshwereng ke stroke TikTokong a sotheile molomo a kwaleile leihlo ke be ke re a nke Vaseline a ba rana Vaseline o na le ke Zambaka be ke re tsatsi le tsona o qetile be le tsola o leihlo be ke mo rapella itse qeta mo rapella mamedi leihlo ba la bula molomo wa sothulwa TikTok ke bua ka batho ba sa ntsebeng and then when umamela impact e ke etsang gore batho ba nyalwa batho ba change dikelello tsa batho ba le bua ntate modimo ke ratile le testimony ya Makaveli ha re ntate moruti ke kopane le wena a re ne ke le moshanyana ne ke etsa dintho tsa bashenyana a re ne ke ka batho ba so ka batla kereke ba mamelang ntate moruti jalo ka today di TikTok le di Facebook a re ntate moruti ne ke le moshanyana ke etsa a re ne ke tawa ke life ka isna direction a re but no ke motho moholo not moholo ba dilemo ke motho moholo because ke maturity the situation ke maturity le life ya ka self yo mobile man now ha ke tata mamela dintho tse kona ke realizang gore okay that is satana tlo lwantsha batho ba se ka ba fihla hona go jo last bono ke kopala mo mamedi a nkutlo le no re ka re fela motho a iwan ka ba babedi ba khallang ho tla honna
ba e leng gale ba batla go tla, you will be shocked motho o jetse gore nna ke na le 2 years ke na le 5 years ke batla go tla but ho na le ntho eo e nthibelang. And when o mametse kore then you will realize gore why Satana sa batla batho ba fihla, kore you will realize mo mamedi because dintho di tharo tseo ke batla mo mamedi a tsebe tseo Satane a sa a di tsebang gore di powerful. Ya pele ke motho, hona le batho ba o Satana a tsebang gore when last bona ka fihla motho nyeno a sa hlola ke mo etsa next. Okay, yes, that is why Satane a re swapang. That is why Satan a re swapang. A le nkutlo. Okay, Ke kopa ke phete ya pele ke motho ke motho. Satana wa tseba gore hona le motho o sa tshwanelang go fihla ho yena, Yes. because ha o ka fihla ho yena dintho tseo a o yentseng tsona, haeba ona o tlamme, ha eka ba ona o entse gore o bophelo ba o boyeme, ha eka ba ona o kudisitsa, o ka fihla mothong eo bophelo ba bo tlo change. Okay, That is why mohlala, that is why when o bala buka ya Mark chapter 5 verse 25 o bua ka mosadi yana wa Paulo ya mate ya kutseng for 12 years ya neng a tseba ka Jesu, yes, ya neng a utlwela ka Jesu, mara Satan o hanne mamedi o hanne for 12 years or mosadi yana fihle o morena Jesu. That is why ke re le manyalong se le ke le mo mamedi wa Motho FM, le manyalong Satan wa re swapa motho o tshwanetseng o phele le yena yena yo Satan a re a o swapa o ise kae kae, and that is why really miserable. O re swapa le dikereke a o nke o ise kerekeng e itseng, a o ise moruti ya itseng, a tsebe gore ha o le mono ha ona nnete tlo lokang ya hao le manyalo le di relationshiping o re swapile. That is why really miserable. That is why ona le batho di tsinga ra kereke ba thusagale, not because of moruti eno o weak, but because how you are not called kapa moruti eno ha o bitsetswa wena kapa wena wa bitsetswa moruti eno. The same way when o swapiwe o tholo rona o tshwantse o phela le nna modimo na entse gore o phele le nna seleke. Satana ba o swapa ba o tlisetsa le bogamatolong o botlwela na bolo phela le bogamatolong kanti it was just a strategy sa gore Satana o swapile. So ya pele Satana o tseba batho. That is why mo mamedi wa ka rata o tholo gore motho o tshwantseng o phele le yena ke ene o tla go monyatsa ra motho wa se yena o tla ibile se type yaka. I'm telling you seleke hona le batho ba o re sa goneng o phela le bona because re mo sheba o butlo monyatsa o bo ra se type ya ka motho no motenehele moteng, mara tsa mo sheba batho ba phelang le batho ba leng happy ke batho ba reng motho ona next money as a type ya ka, next money as a type ya ka, but today ba happy. Most ya batho ba di type ke bana ba sena manyalo le tsatsi la ka tshweu because ka ba go tse ding runa re baka and ntwena wa tswa last bona wena bile ke tswa you are prophetess le seleke le tlo nkukwa shaba when David a lo tlotswa David a lo tlotswa Samuel a lo motlotsa wa hopola go etsa etseng when Samuel a fihla lapeng la Jesse ha bo David when the brothers tsa David di hlaha gote Samuel ne ha ba sheba bo Elia be le bo mang o nanagana go latela ditshobotsi tsa bona di looks tsa bona o nanagana gore ke bona ba modimo ba kgethileng jole ka barena, but modimo a galemela Samuel a re Samuel don't run ka mora facial appearance. Modimo a re yena nna ke modimo ya shabang pelo e seng ditshobotsi. Now runa re thusa batho ka ditshobotsi seng ka dipelo. So that is why Satan wa re swapa mamedi. That is why wa tsema gore hona le batho ba sa tshwanelang kopana, hona le motho yo sa tshwanelang go kopana le ena ke manyalo ke dikerekeng ke batho wa tseba mo mamedi. That is why Satan a tsebile gore I cannot allow this woman to kopana le morena Jesu, because once this woman a ka kopana le morena Jesu bophelo ba mosadi yona bo tlo change. Ke a pele ya bobedi ke sebaka a place hona le dibaka tseo Satana ke ga o dumela go be ho tsona kapa o be ho sona, because that place somebody or metsi ana pure water, still water how ka wa ya shopong tse itseng di retail mo o tlo thola gore metsi ana ke 10 rand o boya garage o tlo thola gore metsi ana
ke 20 rand. Yes. Ho na le dipeke tse ding the same water of monor metsi ana ke 45 rand. Di hoteleng tse tse same water, same label, same brand. That's why because high fitla shop plekeng e itseng high value metsi ana value. That is why atla ba 10 rand. Hi. Hi, Tatamruti. But the same water, half fitla sebakeng se itseng. A qala value. That is why batla ba rekisa 45 rand because ba value metsi ana. Ho bona se metsinyana fela. Le hoja kai bana ba o bona elementi. So di baka di account. That is why hona le di baka nka tloetsa mohlala mamedi. Hona le batho ba tla reng ha ke batlo ya phase 6 man. Waiting ka baka bo tropong ka baka ka. It's in phase 6. Yes. It is not like you how batlo ya phase 6, but Satan knows a place. Can I make an example? Ha re etsa mohlala ka Bartamia. Bartamia o kopane le Jesu. O thusitswe ke sebaka because Bible re Bartamia ona dutse tseleng. Yes. Mo a ileng Jesu ha feta mo. It means hoja Bartamia ana saka a ba sebakeng seo. Nka ba sa thola mohao, nka ba sa kopana le morena Jesu. But o thusitswe ke o thusa sebaka mo mabedi le hona jole Satan and le hona mo le Satan o re thusetsa dibaka. Satan o re thusetsa dibaka. Yes. Amen. I will choose the back because what's about Sebastian Sen? There will be nothing you can tolang. Nothing you can tolang. Okasiko to the next, Okasiko to the next. About well. That is why Lynn know. That is why when Silikesam last born. That is why but one about something about Mamele Moya wa Mudimu. Amen. Moya wa Mudimu. That little voice e buang ka ho wena. Because when it into a reforce and leading to the ignore that little voice. Alem right? I agree with you. Mamedi, if you don't, if the total already tibi, you will swear utona hana that modibo how rat. Kantino kubanwena or hana yasbakin say so musholo wa how onate. Amen. Hey, wabana mamedi tell me total tepedi. Wabana if that mudimo anaka retusa ra understand and to you. Now you tell what about yetsang. Remofuta wa batho bang choosang ba standard ka makala maemo re batho ba di standard re choosa batho ka baka la maemo ka baka la maemo iqetile re choosa batho ka baka la maemo hore wena o feela jwang ka motho yena not hore tate modimo yena o feela jwang ka motho yena ke for example when kana ke manare when bana ba mojetsa hore Jesu o tswa Nazareta a ba rona ho teng ho molemo ho ka tswang kana ke mang ke lebetse bitso la Bible a re na ho na le ho molemo ho ka tswang Nazareta because una sa nahana hore Jesu as ke motho ya ka tswalwang Nazareta because ne le motho a maemo ke shona nahana hore Jesu tsantsa a tswale bo Jerusalem o tla mo recognize o tla mo hlompha ho latela maemo and kanti modimo a sebetse ka maemo mamela ka rata ke engwe ya dintho tse re shapang because re batla batho ba maemo re batla mo mamela batho ba maemo a o le runa go re o thole re wena batla mo mamela motho yena because o boemong bona bo wena o na le bona karakelelo because kana go tseding re batla maemo a rona re sengwana mara anan re nang le ona ka dikelelong tsa rona o bo batla o mamela batho ba boemong bona bo wena yo yo mamedi re kopanang he ba bedi fela ba batla mo mfounela o tsebele mamedi hosane ke mane ntho phomolo tente teng e golo mamedi golo a o kena entrance ya bobedi ke mono mamedi ntetsetse wena ya re moruti November ke batla ya batla go bua le nna fela anything ka speed go fa 1 minute ka 2 minutes 079 083 3833 ka dipita 079 083 3833 wena mamedi wa karata le wena ya reng
Pastor November ke ntse ke batla go tla go wena nna sefapane ke wala batho bana ba ke sa tsebeng gore ba thijelwa ke eng mamedi ke go bua le nna ke yona mamedi sa ntse le teng mamedi radio ntate ke go bua le nna ke re ke etswa ke go bua le nna yo ha ke tswa radio hello radio hello radio yo 079 ntate ano mplela ka torohle go pontshorele ntate wa ka gore go gaole because jole ya nona njetsa ka torole jole ne ke batla batho ba batlang bua le nna ya torore tla ibona mamedi ha se ke tswile mona mamedi 079 083 3833 ke a dipita 079 083 3833 mamedi ke dipita la go qetela 079 083 3833 batla bua eng mamedi le nna mamedi re a kopana hle mamedi ko wena o radio hello ndate ne ko po bua lwe ke nne ke mametse ndate ndate ke ba ka bo filo nda as ke ndate ona le mathata bophelo ke go ba mfone la ke qeta o tswa ndate wa ke tswa qeta ha ke qeta o tswa fela o radio hello ndate mo go ndate ke mametse ndate wa ka ke mametse o dula ka ndate wa ka Rodeva ke nyetsa gore se ka tla go nna ndate ke nako e kae bokae tate dilemo tse kae e se le nako e telele bo bokae botelele bo bokae ndate wa ka 8 or 7 years o sapwa ke letswalo ha o tshwantse o tle wa bona ho etsala mo ntate ke kopa tlo go jwetsa ho etsala you know why ntate na sa ke ntwana ke bileng ka a re batla go tshintsa bophelo ba hae and ntate modimo wa tseba gore motho yona ha ka kopana November bophelo ba bo tshintsa that is why a sa mo kopa satana sa mo kopanyeng that is why ke ntwe qetang bua ka yona go ba metsi batho ba reng ke ba nang le mathata mara ba o satane a itswetsitseng gore I'm not going to allow because satana wa tseba mamedi gore ha re ke ra kopana le bo mang bophelo ba rona bo tlo tshintsa that is why for 6 7 to 8 years motho batla o tla thijela ke letsolo fela ba ba kae mamedi ke qetile mamedi phomolo re ya kopana ho sana batho ba batlang go mpona ho sana o seng re ntse re kopana ka 11 o'clock mamedi ka la mateksi a phase 3 kapa phase 7 o bua kerekeng ya Dr November Transformer o kalama the phase 3 kapa phase 7 o bore o taxi driver fellow ya kerekeng ya Dr November Transformer ntho mo tike phase 6 batla o thola e tsele pela shopa ma ditlhabela ka koloi driver ka re Grootvlei o fita Limomolo ka lefteng o fite mo Greek mamedi fita Limomolo ka lefteng o fite mo Greek ka lefteng o tla bo so bona kereke ya rona ra kopana ka 11 o'clock go senke batho ba batlang go kopana le nna ka ntima ntsibua re mane phomolo ka 6 o'clock mantsibua mamedi wa karatang entrance ya bobedi tla bona tente rona e golo mamedi ya re kopaneng ho sane modimo wa khotso a le hlololo fatshe ska le bala mamedi ho sane ke teng le teboa ka 9 o'clock bosiu ka tsa marato le tsona tsene kaofela in community